Igicu TV Nation. ukuri kuriho nuko Sake twayigaruriye mu mugoroba w'ejo. Mu by'ukuri twari tugikora ndetse tukigarura umutekano mu nkengero zayo, hirya yaho hagana mu uganisha nk'Igoma, kugira ngo abaturage dushobore kubarinda neza, twaka n'intwaro bariya bagizi ba nabi, kugira ngo ducecekeshe izo ntwaro zikomeza kwica abaturage bacu no kubahungabanya. Rero twabikoze kinyamwuga. Niyo mpamvu muri iki gihe cya none duhamagarira abaturage bose, tunabahumuriza, tubabwira batahe, basubire mu kabo, basubire mu mazu yabo muri Sake. Intare za Sarambwe zahafashe, zagaruye umutekano, zagaruye amahoro, abaturage ntibahumure. Niyo mpamvu twasohoye itangazo ribabwira tuti mugaruke, twaje kubatabara, twahageze, muhumure, musubire mu byanyu, muze mukore, kandi mwizere neza ko muzakora amasaha 24 ku yandi. Mugiye kubona umutekano nk'uwo abandi bose twabohoye imbere yanyu bafite. Akenshi mukunze kuvuga ko ari ugucecekesha iminwa y'imbunda zibarasaho, mukazikurikira kugira ngo muzicecekeshe, hanyuma gufata Sake, za ntwaro zishobora kuba wenda zishizwe mu gace ka Mugunga cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Goma, bakongera bakabarasaho ibisasu. Muzazikurikira nanone kugira ngo mubashe kuzicecekesha. Aho zizaturuka zose, aho zizarasira hose, tuzahagera tuzicecekeshe. Uyu munsi hano niho abacancuro b'abazungu bagerageje kuza gutabara Sake, kuza kongera kurwanya intare za Sarambwe, ariko bahaboneye isomo. Abana babarashe, imodoka zabo barazitwika, ibifaru barabitwika, yakeka n'amashusho yabyo mwayabonye yabagezeho. Ariko uyu munsi koko twaberetse isomo, twaberetse ko turwana kinyamwuga. Yego, hanyuma nta handi higeze haba imirwano mu tundi duce tundi dutandukanye muri Rucuru ndetse na Masisi? Hari uduce twa Masisi twitwa Busumba, niho za Wazalendo n'interahamwe za FDLR bagerageje gucokoza, ariko naho bakubiswe cyane, bakubiswe barahunga. Mu mirwano ya Sake bagiye kubwira ko haguye abacancuro batatu, hagakomereka n'abandi benshi. Ubwo rero ryahuriro ryose rigizwe na FARDC na FDLR na Wazalendo na SADC n'Abarundi, bose bahunze ubiroshye mu mujyi wa Goma. Mbese yakabaye agatogo, yabaye akavuyo udashobora kwiyumvisha. Hanyuma uyu munsi nta ndege zakoreshejwe kugira ngo zongere zibamisheho ibisasu mu mujyi wa Sake? Indege zatinye, yuko ejo hariyo twakomerekeje, hariyo twarasheho, zatinye umunsi zatinye guhaguruka. Hanyuma ariho amakuru twakomeje kubona igihugu cya Afrika y'Epfo cyongeye gutangaza ko kigiye kohereza abandi basirikare 2900 baje kunganira abandi bari basanzwe aho. Murabona iyo Sake badashobora kuyibavanamo nkuko nanone umubare w'ingabo ukomeje kwiyongera? Ubusho bw'imirindi y'imbeba ntabwo isabise n'inzu. Nkuko bavuga ubucyo bw'imbwa n'ubucyo bw'imisiga, reka bakomeze bakusanye baze, ariko urwanira ukuri, ufite impamvu arwanira, urwanira uburenganzira bwe bwo gutaha iwabo, nta buryo ushobora kumutsinda. Urugamba ni urwacu, urugamba tuzarutsinda, tuzacyura abacu, tuzagarura umutekano muri iwacu no mu gihugu cyose cya Kongo. Ari ikintu abantu batumva, ikintu kivuga ko ni gute inyeshyamba umutwe ushobora gusubiza inyuma ingabo z'ibihugu bitanu mu gace ka Sake nka kariya. Ibi bintu mubikora gute bwana Barinda? Bikorwa gute kugira ngo izi ngabo zibashe kubahunga gute? Hari ikintu sinzi niba nakikuganirijeho, ariko mvuga ko kubura coordination imwe, bafite ikibazo cya coordination, bafite ikibazo cya command,
bafite ikibazo cy'indimi, kutumvikana mu ndimi. Urumva rero aba SADC bavuga icyongereza, abarundi bakavuga ikirundi n'igifaransa kuri bake, FDLR zikavuga ikinyarwanda, Wazalendo bakavuga igiswahili, FARDC ikavuga iringara. Urumva rero ni ya tour de Babel nk'uko bavuga, ntabwo bumvikana kuri komande no kuri coordination y'ibikorwa byabo. Rero twebwe biratworohera kurwanya abantu nk'abo, yuko barwanira mu kavuyo nk'uko nari mbivuze, ntabwo bafite umurongo umwe ubayobora. Yego, kugeza ubu nta bwoba mwumva mutewe n'ingabo zindi zigiye kuza za Afurika y'Epfo? Twebwe yakubwira avu dufite determination, kandi ibyo ngibyo biruta byose. Turi abana bataha iwabo, turarwanira gakondo yacu, kandi tugomba kuyibona byanga bikunze. Nta kintu twatakaje, ibintu byose twarabitakaje. Ubu ngubu twageze hasi cyane, hasi hashoboka, ku buryo nta handi twagira uretse kuzamuka, uretse kurwanaho, tukarwana ku baturage bacu, tukagarura amahoro n'umutekano mu karere bari batuyemo, nabo nk'impunzi tukazicyura, bakaza tugafatanya n'abandi bakongomani bose kugira ngo twubake igihugu cyacu cya Kongo, twigarurire agaciro, tugarure agaciro k'igihugu. Murabyumviye rero yuko urujijo rukomeje kugenda rugabanyuka. Barinda yemeje yuko agace ka Sake kamaze kuba kagwa mu minwa ya M23, kandi ngo baragafite neza cyane rwose mu biganza. Abaturage nibaryame basinzire, kubera yuko umutekano ni wose bakomeje kugucungirwa na M23. Murakoze cyane, wakora subscribe ndetse na share. Jobless. Mbibutsa yuko ibyo dukora rwose tubikorera mwebwe nta kiguzi. Niyo mpamvu rero iyo ukoze burya subscribe ndetse na share, nibura bikomeza kutwereka yuko umudukurikiye, kandi tuba dufite abo dukorera, abakunzi bacu. Ndagira ngo muzakande subscribe mu gihe ibyo dukora byose bibashimisha. Hasta la vista, Jobless. Igicu TV Nation.